TV. Ubutumwa bwiza. Source TV. Kurikirana. Source TV. Ntukikwe. Source TV. Source TV. Improve your passion. Somebody kitutu mubibaza soyishura muzirigoye azomeka azombera imana najizo mubera umwana ibihe byose zoba. Source TV. Improve your passion. Turabashuje amahoro y'Imana n'abane namwe aho muri hose turabishimiye kubana namwe. Amazina yanjye nitwa Gatwaza Deo, turabakiriye kuri Source TV aho tugenda tukuzanira impano zitandukanye, abahanzi ndetse abavuga butumwa ndetse n'abahanuzi. Nkushishikariza gukora subscribe, like and share ndetse na comment kugira ngo urusheho kubana natwe amanywa nijoro. Inkunga yanyu irakenewe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tubazaniye abatumirwa kandi abatumirwa beza. Ndazi neza yuko muraza kunezerwa ku bwabo. Aratangira twibwira ndetse n'icyakora asengera muri rusange. Nitwa Iyumvire Paccy. Abasengera muri Paccy. Ntabwo yaje ari wenyine, ahubwo hari uwo bazanye. Ese ninde? Reka nawe atwibwire. Amazina n'ishwaje. Ngaba batumirwa rero tubazaniye kuri Source TV. Mbibutsa gukora subscribe, like and share ndetse na comment yawe. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kugira ngo turusheho gukora ibintu binoze kandi binyuze mu mucyo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Nkuko twabibabwiye, baratangira n'ubundi batwibwira mu kundi kwivuga kwabo, kuko umwe n'umuramyi undi n'umucuranzi. Tujya kubaha umwanya noneho batangira badutaramiye. Ndazi neza yuko uza kunezerwa. Wowe uri muri Amerika, Aziya, Australia ndetse Oceania ndetse no muri Afrika muri rusange, ndinginga kugira ngo ineza y'Imana ikomeze kuba kuri wowe. Reka dutangire tubakira kandi namwe mwitegure gufashwa. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turabakiriye. Ariko ntizakunda wizigiye abagenzi bawe, naho ntizakunda ndetse wizigira n'ababyeyi bawe, naho ntizakunda. Ariko Yesu wacu yigeze ananirwa, reka Yesu agucira inzira, agucira inzira bone kwidegeza. Reka Yesu agucira inzira, agucira inzira bone kwidegeza. Amarushwa y'umugororotsi menshi, uhora yamukiza yose yose, kurira kora iri umugororotsi, itora impundu zikavuga. Amarushwa y'umugororotsi menshi, uhora yamukiza yose, kurira kora iri umugororotsi, mu gitondo impundu zikavuga. Reka reka Yesu agucira inzira, agucira inzira bone kwidegeza. Yesu agucira inzira, agucira inzira
gukanda like, subscribe ndetse na share ndetse na comment. Turacyari kumwe n'abatumirwa bacu tujya kuganira ubundi tujya tumbaha umwanya nabo baturirimbira. Ndizera neza yuko Paccy umeze neza. Duherukana kera ngira ngo hari hashize igihe hajemo lockdown, ariko ndi kubona umeze neza. Urashima Imana? Turashima Imana. Okay, rero namwene datangira ngo ndi kubona umeze neza. Rero nubwo twigeze guhura n'iki cyorezo cya covid, ndizera neza yuko cyaduhaye undi mwanya wo gutekereza, undi mwanya wo kugira ibintu twega. Rero ngira ngo abantu badukurikiranye bafite amatsiko menshi yo kumenya Paccy ni muntu ki. Paccy ni muntu ki? Ni umuramyi, nibyo yabitubwiye, ariko se ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ese yatangiye kuririmba ryari? Ese ndagira ngo mpere ku kibazo cya mbere. Ese iyi mpano yawe wamenye yuko uyifite gihe ki? Murakoze. Impano yanjye natangiye kubimenya 2015. 2015 niho natangiye kubibona ko mfise impano, ko nanjye nshobora kuramya Imana niciye mu ndirimbo. Niho nabimenye 2015. Aha, ati 2015 nibwo namenye ko afite impano, kandi namwe mwabibonye afite impano yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Rero ndagira ngo umbwire, ese 2015 byanze bikunze hari ahantu wahise ujya muri groupe runaka, sinzi wabwira abadukurikiranye nimba warahise utangira mu magroupe cyangwa se waratangiye wenda kuririmba ku giti cyawe. Ndaza kugira ngo abadukurikiye baze kubasha gusobanukirwa neza. 2015 cyambere sare bwabisobanukirwe neza kubera haba hakirimo ubwana, ugasanga ibigukurura ni byinshi. Mu bisanzwe je nakunda gukina basket, football, ubwo ni bwo ubuzima bwanje, ariko aho bigiye guhindukirira maze kubimenya Imana irabihindura. Rero hari ikintu bavuga ngo ico uzoba mura kiba kiri kumwe nawe. Icyo banaguteguriye ntaho gishobora kuja kuba muri kumwe. Rero sasa nta yindi groupe nagiyemo wapi, ariko ndibuka ko ari groupe imwe nayo nyene yarantoje kugeza uyu munsi. N'ubu izo bantoje rero ngenderamo, niyo nabaye mu yonyine. Aha, rero aragira ati icyo uzaba muragendana. Ndagira ngo mbabwire ko icyo uzaba kikurimo, kandi ni ngombwa kugira ngo ugiharanire kukigeraho. Ndakwifuriza kugira ngo nimba ufite impano cyangwa se icyo wumva ukunze gukora ugishyiremo imbaraga, kuko kizakubyarira umusaruro. Ndagira ngo nkubaze, ese ujya utekereza wenda uretse kuba waragiye mu hari amagroupe uri kubarizwamo Ubu yo kuramya no guhimbaza? ubu ntabwo rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo n'ubundi tumuhe indirimbo ebyiri akomeze adutaramira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ntimwibagirwe gukora subscribe, like and share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kukunyura. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Turabakiriye. Azombere kitutu mubibaza sonyishura muzirigoye azomeka azombere Imana nanje nzomubera umwana ibihe byose nzobaho be muri we azombere igitutu mubibaza sonyishura muzirigoye azo
ndaguhaye ubugingo bwanze unyigishe inzira zawe ngende mu kuri kw'ijambo ryose umbwira umure y'amaso y'umutima wanje ngende mu kuri nguhimbaze. Aha, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, ndizera neza yuko mukomeje kugubwa neza. Turacyari kumwe n'ubundi n'abatumirwa bacu, ariko hari ibibazo nagira ngo Paccy tumubaze, kandi ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza muri gospel, kandi abantu benshi bakunda kwibaza Paccy, ko abantu benshi bajya bagorwa n'ikintu cyo gukora umuziki cyane nka gospel, kubera ko abantu benshi bavuga ko gospel itazwamo amafaranga. Sinzi ikintu wabitubwiraho. Murakoze. Gospel ndibaza ko sinzi nk'ababikora nka business. Iyo umuntu ashinze business abakeneye abakiriya kubonamo inyungu. Yes. Ariko iyo bishize mu muhamagara Imana yaguhamagariye, ukumva ko ari cyo Imana yakuremeye, ndumva ko nta mpamvu yo kuvuga ngo gospel nta mafaranga, kuko Imana niyo iba yaradusapotinze. Rero sasa sinzi ko dushobora kubyaza umusaruro ibintu Imana duhaye ukabivanga n'amafaranga. Sinzi, kandi ari gukorera Imana, ari guha Imana icubahiro kugira ngo imitima y'abantu ikire, ariko ukabivanga n'icyo kintu. Rero ndumva ko bidahuye. Okay. Ubutumwa ntabwo bugurishwa, ubutumwa ahubwo bwo buri developa, buraguka, bwamara kwaguka mu muntu ubundi bukamubeshaho, kubera ko aba atari ubwe, ahubwo uwamutumye niwe umubeshaho muri ubwo butumwa. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ikindi ngira ngo hari objective ufite mu buzima bwawe. Ese ni he hantu wumva ushaka kugera mu kuramya Imana kwawe? Se uzajya uririmba mu worship team, cyangwa se hari n'indirimbo uzakora ku giti cyawe, cyangwa se wanakoze? Indirimbo zo zirahari, ariko niyo plan ndimo, indirimbo izoza vuba aha. Ibyo bintu ndimo hari iri kiratunganywa neza, ushobora gusohora vuba. Aha, tubararikira kuzakurikirana iyi ndirimbo. Ni indirimbo izaba ari nziza, ni indirimbo izaba irimo ubutumwa, ni indirimbo izaza iruhura imitima ya benshi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero aragira ati ntabwo tuzaguma kuririmba mu worship team, mu makorari, cyangwa se n'ahandi mu matsinda atandukanye, ahubwo tuzarushaho no kuba twafata ibihangano byacu ubwacu, ubundi tukarushaho kuvuga ubutumwa. Murumva ko ni intambwe nziza, buri muntu wese yarushaho kumushyigikira. Ndagira ngo umbwire Paccy, ese muri gospel muri rusange, muri gospel wagiye ugenda mu bitaramo bitandukanye, mu ma event atandukanye. Ndagira ngo umbwire, ese ni iki kintu wabonye gishobora kuba kigora abantu bategura ibitaramo? Ni ukuvuga ko icya mbere wateguye ibintu uba ukeneye uburyo. Ndibaza ko icyo nicyo kintu cya mbere kigora abantu bategura ibiterane, kubera uburyo buba ari buke. Ariko iyo ufise uburyo ushobora gukora ikintu cyose wifuje kandi ukakigeraho. Ati haba hakenewe uburyo burakenewe. Niyo mpamvu mbabwira ko nubona umuntu wateguye igitaramo runaka, support yawe iba ikenewe kugira ngo ubutumwa bwiza burusheho kwamamara ahantu hose, kandi iyo akubonye mu buryo bugaragara n'ubufatika, hari igihe biramunezeza cyane, hari ahagera. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, komeze adutaramira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ntimwibagirwe gukora subscribe, like and share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kukunyura. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Turabakiriye.
umwana w'Imana nagizwe uwo ndiwe bwo kwizera icyo yakoze narahariwe naracunguwe umwana w'Imana tumuraganwa na Kristo none ubu nduwitegevya ubuntu nibwo bwankijije bwo kwizera umwana w'Imana nagizwe uwo ndiwe bwo kwizera icyo yakoze narahariwe naracunguwe umwana w'Imana n'umuraganwa na Kristo none ubu nduwitegeka yacunguje amaraso yiwe yagize icaremwe gisha nduwiwe nawe nuwanje ivyakera vyose vyaraheze vyose vyahindutse bisha nduwiwe nawe nuwanje ivyakera vyose vyaraheze vyose vyahindutse bisha nduwiwe nawe nuwanje narahariwe naracunguwe umwana w'Imana tumuraganwa na Kristo none ubu nduwitegevya. Okay. Ndizera yuko mukomeje kugubwa neza, ndizera neza yuko mukomeje kunyurwa, ndizera neza yuko mukomeje gufashwa. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Paccy, tusoza ndagira ngo mubaze ikibazo cya nyuma wenda. Ndagira ngo mubaze ikibazo cya nyuma. Ni uwuhe muhanzi wirefera haba mu Rwanda ndetse no hanze? Ya rero baba ari benshi nyine bahari ni benshi nyine twigira ko nyine nk'abatubanjirije nk'abo dufata nk'abakuru bacu rero barahari abo bantu rero sinzi ko nabavuga amazina ariko barahari ntabwo biba byoroshye, hari igihe amahitamo aba ari menshi kubera ko hari abantu benshi bakora gospel kandi baririmba neza cyane. Rero Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Ikindi cya nyuma, ese watubwiye ko hari indirimbo iri gukorwa kandi turayiteguye vuba, wenda tuzagira n'igihe cyo kuzana kuri kamera za Source TV kugira ngo urusheho kuyereka abadukurikiranye, ariko ni nk'izihe mbogamizi ubona ukunda guhura nazo mu gukora gospel? Mu gukora gospel imbogamizi ya mbere nuko ushobora kwiyumvira, ushobora kwandika indirimbo ariko ukabura ubushobozi bwo kuyishyira hanze kugira ngo abantu bayumve bumve ibihangano byawe. Iyo niyo mbogamizi, n'ubushobozi. Icya mbere n'ubushobozi. Aragira ati icya mbere n'ubushobozi, kandi
ndizera neza yuko wowe udukurikiranye ushobora kuba wamutera inkunga akajya muri studio ugahabwa umugisha n'Imana kuko iyo umuntu afite impano ni ngombwa kugira ngo tumusapotinge kugira ngo impano ye irusheho kuzama. Hari indirimbo rero badukurikiranye ndabizi barayikunda kandi nanjye nkunda, ndagira ngo tuyifatanye dusoza dushimira kandi abantu badukurikiranye. Iyo ndirimbo ni indirimbo imwe ntabwo nzi kuririmba ariko ndagerageza, yitwa naramubonye, ndagira ngo mwayidufasha noneho n'abadukurikiranye bakarushaho kuneza. Nico gituma mpagaze nafite ubwoba ngo nibaze kubizabe kuko nzi neza ko nta muntu n'umwe ashobora kugamburuza umugamba afite. naramubonye aza kuntaba ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu, amfata ukuboko maze ankurayo. Ubu niwe nirata n'umutabazi wanjye, naramubonye aza kuntaba ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu, mfata ukuboko maze ankurayo. Ubu niwe nirata n'umutabazi wanjye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kandi Imana ibagirire neza. Mbibutsa ko iyi ari Source TV aho tukugezaho impano zitandukanye, ubuhamya ndetse n'abavugabutumwa batandukanye, abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi ndetse n'abandi batandukanye bafite ivugabutumwa muri bo. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kandi Imana ibagirire neza. Reka mufashe dushimire abatumirwa bacu. Paccy, mwakoze cyane. Namwe mwakoze kudutumira. Yego. Pianiste nawe wakoze. Mwakoze cyane. Okay. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Iyi ni Source TV. Nkwibutsa gukanda subscribe, like, comment and share kugira ngo ibiganiro birusheho kugenda neza. Turashimira cyane cameraman wadufashije Yves, Imana imuha umugisha mwinshi cyane, ndetse na Dani guturika muri Receive Company. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Turabakunda. Ciao. Source TV. Source TV. Source TV, improve your passion.